Ni iminsi mike isigaye igihugu cya Palestine kikaba cyabona ubwigenge kuva mu bwami bwa Ottoman kugeza kuri manda y'Ubwongereza. Intambara y'iminsi 6, amasezerano atandukanye byagiye bikorwa, ariko kugeza amagingo aya Palestine iracyagorwa no kubona ubwigenge. Ese kera kabaye nyuma y'imyaka isaga 100 iki gihugu cyabona ubwigenge mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye itegerejwe mu kwezi kwa Nzeri uyu mwaka 2025? Ibyo nibyo buri wese yibaza niba byatanga agahenge mu gihe kino gihugu cyaba kibonye ubwigenge mu kwezi gutaha kwa Nzeri uyu mwaka 2025. Muri iki kiganiro tugiye kwitsa kuri iki gihugu cya Palestine kiri mu nzira yo kuba cyakwigenga mu gihe gito kiri imbere. Ese ni biki wamenya kuri iki gihugu? Nibyo tugiye kwitsaho muri iki kiganiro. Ngiye gutegura kino kiganiro kandi nkangiye kukikugezaho, nitwa Clement Ndayisenga, nguhaye ikaze. Amakimbirane amaze igihe kinini hagati ya Palestine na Israel, namwe mu yaranze akarere k'Iburasirazuba bwo hagati, ndetse akaba yarateje intambara zidashira muri ako karere kugeza amagingo aya. Kugira ngo dusobanukirwe neza aya makimbirane, turasubira inyuma cyane guhera mu mwaka w'1900 ubwo igihugu cya Palestine aricyo cyabagaho kikaba cyari intara y'ubwami bwa Ottoman, bumwe mu bwami bwari bwarigaruriye ibice byinshi byo mu Burasirazuba bwo hagati. Kuva ku bwami bwa Ottoman kugeza kuri manda y'Ubwongereza, se ibintu byari byifashe biti? Mu mwaka w'1916 habayeho amasezerano yahuje Ubufaransa n'Ubwongereza. Akaba ari amasezerano yateganyaga guha Ubwongereza uburenganzira bwo kugira Palestine indagizo. Mu mwaka wakurikiyeho habayeho icyo bise Balfour Declaration. Iyi ni imvugo yakomotse ku wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Arthur Balfour, wari ushyigikiye ko Abayahudi bagaruka mu gihugu cyabo cyari cyarahindutse Palestine. Umuryango w'ibihugu Société des Nations Unies mu mwaka w'1922 watanze integuza yo guha Ubwongereza manda yo kuragira Palestine. Nyuma y'imyivumbagatanyo y'Abarabu yabaye mu mwaka w'1936, yatangiye kurwanya umushinga w'Abongereza bari badukanye wahaga urwaho Abayahudi batangira kwimukira muri Palestine bavuye mu mahanga. Raporo ya komisiyo ishinzwe umutekano mu Bwongereza yasabye ko Palestine yagabanywamo igihugu cy'Abayahudi gihabwa 33 by'ubutaka ku ijana. Ibi byari gutuma haboneka ibihugu bibiri, igihugu cy'Abayahudi n'igihugu cy'Abarabu. Mu mwaka w'1947 muri Gashyantare y'uwo mwaka, Ubwongereza bwashyikirije Loni ikibazo cya Palestine. Mu Gushyingo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, nubwo intumwa z'Abarabu zamaganaga uyu mwanzuro wo kugabanyamo igihugu kabiri, yemeje umwanzuro w'181 usaba ko Palestine yagabanywamo ibihugu bibiri, igihugu cy'Abayahudi n'igihugu cy'Abarabu, maze Yerusalemu ikagenzurwa na Loni. Ubwo manda y'Ubwongereza yarangiraga mu mwaka w'1948 kugenzura Palestine, ubwo manda y'Ubwongereza yarangiraga mu mwaka w'1948 yo kugenzura Palestine, David Ben Gurion, icyo gihe wari perezida w'inama nkuru y'Abayahudi, yatangaje ubwigenge bw'igihugu cya Israel ku ya 14 Gicurasi, bityo igihugu cy'Abaheburayo cyongera kuvuka bwa kabiri. Icyo gihe kikaba cyaragenzuraga 77% by'ubutaka bwose. Ibintu byahise biteza imyivumbagatanyo hagati y'Abarabu n'Abayahudi. Nanone mu mwaka w'1949 hemejwe ihagarikwa ry'imirwano bigizwemo uruhare na Loni, bituma Yorodaniya igenzura inkombe z'uburengerazuba na Yerusalemu y'Iburasirazuba, naho akarere ka Gaza kayoborwa n'ubuyobozi bwa Misiri. Muri uwo mwaka inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje icyemezo cya 273 cyemerera Israel kuba umunyamuryango wa Loni. Hanyuma nyuma y'umwaka wakurikiyeho, Israel yimuye umurwa mukuru wayo i Tel Aviv, iwuzana mu burengerazuba bwa Yerusalemu. Mu mwaka w'1964 ishyirahamwe ryo kwibohora rya Palestine Polo ryavukiye i Cairo mu Misiri, aho ryifuzaga kuganira no gukora amasezerano y'amahoro mpuzamahanga mu izina rya Palestine. Intambara y'iminsi 6 yahinduye imipaka. Mu mwaka w'1967 intambara ya gatatu y'Abarabu na Israel, cyangwa intambara y'iminsi 6,
yatangiriye hagati y'itariki ya 5 n'iya 10 Kamena itsinda ry'ingabo z'ibihugu by'Abarabu kandi ihindura ikarita y'Iburasirazuba bwo hagati. Leta y'Abayahudi yigaruriye inkombe y'Uburengerazuba na Yerusalemu y'Iburasirazuba, agace ka Gaza, igice cya Sinayi n'imisozi ya Gola muri Siriya. Guverinoma ya Isiraheli ishyira mu bikorwa politiki yo gukoroniza uturere yigaruriye. Mu mwaka wa 1974 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeye uburenganzira bw'abanyapalestine bwo kwishyira ukizana no kwigenga kandi iha umwanya indorerezi za PLO mu muryango w'abibumbye. Intafida ya mbere ubwo n'umwaka wa 1987 hatangiye intafida ya mbere. Ni intambara y'amabuye yatangijwe n'Abarabu itangirira mu karere ka Gaza kandi ihita ikwirwa ku nkombe y'Uburengerazuba. Habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yari igamije kwigarurira igihugu cya Isiraheli. Ikaba yarabiciye kugeza mu mwaka wa 1993 maze igarura ikibazo cya Palestine ku ruhando mpuzamahanga. Muri iyo myigaragambyo kandi niho havutse umutwe w'Abayisilamu wa Hamas uharanira isenywa rya leta ya Isiraheli, umutwe waje gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Mu mwaka wa 1988 habaye inama rukokoma yabereye muri Algeria, bityo inteko ishinga amategeko ya PLO itangaza igihugu cyigenga cya Palestine gifite umurwa mukuru Yerusalemu y'Iburasirazuba, ndetse icyo gihe cyemera byimazeyo igihugu cya Isiraheli. Nyuma y'amasezerano ya Oslo habonekaga ibyiringiro by'igihugu cya Palestine. Ni mu mwaka wa 1993 umuyobozi wa PLO Yasser Arafat na minisitiri w'intebe wa Isiraheli Yitzhak Rabin bashyize umukono ku masezerano ndetse no kwitangazo ry'amahame yerekeye ubwigenge bwa Palestine. Ibiganiro byabaye rwihishwa muri Norvege, aho ayo masezerano bakunze kwita amasezerano ya Oslo. Mu gihe i Washington ayo masezerano akaba yaragombaga kugaruka ku mipaka yo mu mwaka wa 1967 yagombaga gusiga Palestine ibaye igihugu cyigenga. Mu mwaka wa 1995 habayeho amasezerano ya Oslo ya kabiri yagabanyaga inkombe y'intara ya West Bank mo uturere dutatu. Agace ka A kagombaga kugenzurwa n'abanyapalestine, agace ka B kakaba munsi y'ubugenzuzi buhuriweho n'impande zombi, naho agace ka C kakegeranya ibice birenga 60% by'ubutaka bwagombaga kugenda buhoro buhoro mu maboko ya Palestine, ariko bugakomeza kugenzurwa n'ingabo za Isiraheli. Gusa hasigaye ikibazo cya Yerusalemu. Mu mwaka wa 1996 habaye amatora ya mbere y'abanyapalestine, maze Yasser Arafat atorerwa kuba umuyobozi w'ubuyobozi bwa Palestine. Mu gihe mu mwaka wa 1998 Bill Clinton wabaye perezida wa mbere wa Amerika wagiriye uruzinduko rwemewe n'igihugu cya Palestine. Guhangana hagati y'abanyapalestine ubwabo nabyo ariko ntibyahagaze. Mu mwaka wa 2000 harose intafida ya kabiri izwi kandi ku izina rya Al-Aqsa Intafida, yasandaye bukeye bwaho ubwo umuyobozi w'ishyaka ry'iburyo rya Isiraheli rya Likud Ariel Sharon yasuye umusigiti wa Al-Aqsa ahafatwa nk'ahera ku bayisilamu b'i Yerusalemu. Mu mwaka wa 2002 umuryango w'Abarabu Ligue Arabe wemejwe mu mwaka wa 2002 maze usubukura ibiganiro mu mwaka wa 2007 uteganya ko habaho umubano w'ibihugu by'Abarabu na Isiraheli kugira ngo Isiraheli ive mu turere tw'Abarabu yigaruriye kuva mu mwaka wa 1967 muri Kamena y'uwo mwaka, no gushyiraho igihugu cya Palestine hamwe na Yerusalemu y'Iburasirazuba nk'umurwa mukuru wacyo. Muri uwo mwaka kandi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kemeje icyemezo cy'1397 kemezaga ko ibibazo by'ibihugu byombi byabonerwa ibisubizo. Mu mwaka wa 2005 Mahmoud Abbas yatorewe kuba perezida w'ubutegetsi bwa Palestine. Ni nyuma y'imyaka 38 Isiraheli igenzura uduce twa Palestine, maze icyo gihe yemera kuva mu karere ka Gaza. Mu mwaka wa 2007 Hamas yatsinze amatora y'abadepite yari yateguwe mu mwaka wa 2006, maze yigarura akarere ka Gaza ku ngufu
bituma ubuyobozi bwa Palestine bwari buyobowe na Abbas buvaho gutyo muri ako gace. Kwinjira kwa leta ya Palestine mu miryango mpuzamahanga nabyo byakomeje kugenda biba ingorabahizi, ariko buhoro buhoro bigenda bigerwaho. Mu mwaka wa 2011 perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yatanze icyifuzo cya Palestine cyo kuba umunyamuryango w'umuryango w'abibumbye, maze muri uwo mwaka Palestine iba umunyamuryango wuzuye wa UNESCO. Mu kwamagana icyo cyemezo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa w'akadasohoka wa Isiraheli yahagaritse inkunga yahaga umuryango w'abibumbye ya 22% y'ingengo y'imari yose muri rusange. Ibyo byari biturutse kutishimira icyo cyemezo cyari cyafashwe n'umuryango w'abibumbye, sebuja Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabihaye umugisha. Mu mwaka wa 2012 Loni yemeje ko Palestine ari igihugu cy'indorerezi. Icyo gihe cyatowe ku majwi 138 y'abashyigikiye uwo mwanzuro, amajwi 9 arwanya uwo mwanzuro, mu gihe amajwi 41 yifashe. Nituvuga amajwi wumva ibihugu byari biri gutora ayo majwi. Mu mwaka wa 2016 akanama gashinzwe umutekano ku isi kemeje icyemezo cy'ibihumbi 2334 gihamagarira Isiraheli guhita ihagarika burundu ibikorwa byose byo gutura mu turere twa Palestine yigaruriye, harimo na Yerusalemu y'Iburasirazuba. Gashimangira ko kandi umuryango w'abibumbye utazemera impinduka zose zirebana n'imipaka zahindutse ku ya 4 Kamena umwaka 1967. Ni ukuvuga ko Yerusalemu y'Iburasirazuba uretse izumvikanwaho n'impande zombi zihanganye binyuze mu mishyikirano. Mu mwaka wa 2017 ubuyobozi bwa Trump bwatangaje ko Amerika yemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli, kandi isaba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kwimura ambasade ya Amerika muri uwo mujyi Loni ifata nk'ugomba gusangirwa n'ibihugu byombi, ni ukuvuga Isiraheli na Palestine. Mu mwaka wa 2019 White House ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara gahunda y'ubukungu ya Donald Trump ku banyapalestine. Bivugwa ko yagombaga guhindura byimazeyo Gaza. Iyi gahunda ntiyagaragazaga igitekerezo cyo gushinga igihugu cya Palestine yigenga. Perezida wa Amerika yavuze ko hashyizweho umurwa mukuru wa Palestina muri Yerusalemu y'Iburasirazuba ushobora kwerekeza no mu nkengero zayo. Mu mwaka wa 2023 Hamas yagabye igitero gikomeye kuri Isiraheli hari ku itariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka. Icyo ni igitero cyahitanye abayahudi barenga 1000, giteza intambara ikomeye i Gaza, intambara yahuruje isi yose ndetse n'ibihugu byinshi bikaba bikomeje kwamagana ubwicanyi bwibasira abasivile barimo abagore n'abana muri Gaza. Kugeza amagengo aya imibare igaragaza ko abasaga 60 bamaze kugwa muri iyo ntambara, abandi bakaba barasizwe iheruheru n'iyo ntambara, abandi bakaba bakomeje kwicwa n'inzara. Yewe hari n'abateye intambwe bashinja igihugu cya Isiraheli ko kiri gukorera genocide abanyegaza. Barimo igihugu cya Afrika y'Epfo muri Afrika ndetse na Vatikani, aho umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi nyakwigendera Papa Francisco atahwemye kugaragariza isi yose ko Isiraheli iri gukorera genocide muri Gaza. Mu mwaka wa 2024 inteko rusange ya Loni ku majwi ari hejuru cyane yemeye leta ya Palestine muri Loni, kandi izamura urwego rwayo nk'indorerezi ihoraho. Mu gihe ibihugu bitatu by'Uburayi birimo Espagne, Irlande na Norvege byo byemeje ku mugaragaro leta ya Palestine nk'igihugu cyigenga. Mu minsi mike kandi ishize ibihugu nk'Ubufaransa ndetse na Australia nabyo byemeje ko igihugu cya Palestine ari igihugu cyigenga. Ubufaransa binyuze kuri perezida wabwo Emmanuel Macron yatangaje ko yiteguye kwemeza Palestine nk'igihugu cyigenga muri Nzeri y'umwaka 2025. Macron yagize ati Ubufaransa bwemeje ku mugaragaro ko igihugu cya Palestine cyemewe. Yakomeje avuga ko atari inshingano gusa ahubwo ari itegeko rya politiki. Byari biteganyijwe ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron atereye intambwe mu nama y'umuryango w'abibumbye ku cyiswe igisubizo cy'ibihugu bibiri Israel na Palestine. Umushinga wagombaga gutangazwa ku ya 17 kugeza ku ya 21 Kamena uyu mwaka wa 2025, gusa waje gusubikwa nyuma y'igitero Isiraheli yagabye kuri Iran, ukaba uzasuzumwa muri uyu mwaka n'ubundi ugasubukurwa muri Nzeri y'uyu mwaka wa 2025 mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye itegerejwe muri uko kwezi.
Ngaya amwe mu mateka y'incamake agaragaza urugendo ubwigenge bwa Palestine ikomeje kurwanira kugeza magingo aya. Ni ubwigenge yakomeje kuzamura ijwi kuva mu myaka irenze 100 ishize. Ese kera kabaye Amerika izemera kugamburuzwa yemereye ko igihugu cya Palestine cyakwigenga nk'igihugu, bityo kikabona ubwigenge busesuye, ari nabwo bwazashyira iherezo ku ntambara ibera muri Gaza? Duha igitekerezo cyawe nawe aho ngaho muri comment. Nge nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo.